kocap ngardi wayang Yan sampun sekauripne setatos seneng mejanten kauripane saya ndawa dirgo yusa punika kabos. tur nganteka budi Bili-bili serahinane saya dumuring sejeroning parimanah manah sanening tanpa tertoh Dewa Buddha sami Mitanian watek ing buta asih kelawan waktu mawinan watak buta kalene presida pacang asih kumasih ringanggan idedane nyamo braya pada lulu napi malering pekadangan kula gotorne sami asih kumasih punika lulut asih nek ketil minadik Yan sampun karya sapunika parilaksanane mejanten asing alih elah haluh nah punika kawentenane ring kauripane alur teka asing alih Yan sampun penyamu brayon punika becik mejanten dangan sekancan sane mewah presida pacang punika becik anduk ngererah sane kebos solusi kedo sang nyedaya ngaratin riya inggih karya sapunika wantah maka pikenoh sang sane sampun presida yang nyutetin sane kebos indriya utawi kesenengane mula sulit mamunakang sakti indriya inggih pamirsa sareng sami gumanti sayu wakti dahating mewah kumanti pajang miteketin mitetin sane kebos kesenangan utawi indriya punika
Yandan dasak King Sumadi Yanten magelar membantah anggo sarirurne sampun waget ring sejeroning tapu beratu kelawan semadi. Sangkan yan Taki-taki puri kauripan tu puni kawinannya patut saking mangkin mapari dap-dap ring sejeroning penyerwadan ide dane kawit yang taler Suluhin ban sastra sakemawon maka sami mangdo matiti pengancan ban sastra kelawaning agama Susilo maka maka penegep mangdo keduluri nantuk dasa silone pinaka dasar sejeroning iraga mapari laksana Walirari kantilingsi sekadi petapan alang-alang utawi ambengane rikalaning karya alit punika patut mapari dap-dap mangda wenten pinaka bekel risampun werda risampun dua Ingin nunas tepuk tangannya nih, nggih punika sane wau duta saking desa adat pengaji, sane mangkin kelanturan ring duta saking desa adat Bayat. Inggih punika galah katur inggih durusang. Pangastung karo Om Swastiastu Om Mawi Genamastu Namo Buddhaya Swastiastu Atura Tirtya Inggih Ratu idadane sarang sami
Oh ngayu bahagia pisan manah titiang. Duaning sane mangkin kapi jagalah. Yaki ngaturang gitu santi. Kaduluran antung ngaturang pengastung kare. Om Swastiastu. Mogi masami manggihin rahayu sangkanen paicanide sangyang Paramokawi. Yang parang pamirsa sami asa punika dalar majang ring para darsikane sami sane wikan pradnyan tur pasca ring sajeroning kita sandi penggalih majang ring para pamirsa sami mogi dadane sami kenak rahayang tur rahayu untuk damang galintang ringgalah sana mangkin raris titiang saking segesanti suwargi Dharma kauridan Banjar Peneja desa Pokraman Bayan sane kalintang tamat momongah sane mangkin jagi pacang ngaturang ayah gitu santi sane mangkin doh parenya jagi sida pacang ledangin kayu nidadane sareng sami duaning titiang kantun kalintang tamat ring sastra kadi kuna narung sasi ning maka dadot harga moyang titiang kedanotan titiang ni tan bina sekadi kunang-kunangan arung sasi joh pare nyen pacang sideng asorang galang yoi bulan ridat kalen purnam titiang niki Ahmad Wisinara kelenyita anggen titiang sesuluh pada wekan titiang rasa dan sidegalang antuk titiang Wangka milat gitu santi tiosan ring punika malih raris yening parinikan kegidang dewek titiange puniki tan bina sekadi sok bodak sane ketik joh pare nyen sida pacang ngicen ulangun ring kayu nidadane punika sami sangkanen pangkah pongah titiange manah titiange sanedan sida nambahaken titiang junggo apung yen ing inargama yang titiang malih pada wekan titiange puniki waluya sekadi sunan utawi lekah ke punika penggung tur biluk bos kelintang asa punika yen kawentenan titiange maka jadenipune ledang arso doning sekadi asa punika banget yen pinunasi tiang ring idadane sareng sami
mangda ledang ngampurayang kedambetan dewek titiange puniki. Dan lali raris titiang nunas pewara ring sane ngawikane. Mularapang untuk bakti punika sami wantah mah kejalaran mangda titiang sida ngemargi angsu dharma titiang antuk parilaksana karma marga majeng ring ida Sang Hyang Parama Wisesa nego pundha ngireng mangke pirar sayang Ainggih kawentenan titiang mangkin kadi keramang nenida Sang Hyang Aditya sane mijil sane ngicalang pedang nika sami pundhut titiang mangkin maka jalaran prasida ngaturang ayah sane mangkin ngiring sareng-sareng piarsaya kraman yang sang ngawara ainggih ratu widadane sareng sami lugroyang titiang sane mangkin jagi midarta yang indak kawentenan ide sang ngamol jagat ring buana agung miwah ring buana alit Natan bino daru iya ning maka dado sinarga moyang titiang kawendanan ide sang ngamol jagat dan bino nyen sekadi ipun itaru kepuh randu sane sesade ngawe dayuh ring buana agung miwah ring buana alit maka pasawap yoman panjang ainggih tiosan ring sapunika sane mangkin aturang titiang kawentenan sane satma kepanjak riki ring buana agung nendan sios wantah sarwa pranine sane maurip yang widih pinaka taru bingin nih nanging yang rerah ring buana alit ide Sang Hyang Atma yen pinaka itaru bingin punika lengan tirto kamandalu yaning rerah mangken ring buana agung Isegara idanu tirta sudamala pancoran bulakan punika makelingganin pebersihan nanging yang ring buana alit wenten ipun kama bang kama petak toyan panon toyan nuraja nika sane maka tirta kamandalu punika keparekan warjano wantah punika nyen sane kabuatan oleh ide Sang Hyang Widi daler ide Sang Hyang Atma mangda sida degdeg ajak ipun Ibu Ana Agung miwah Ibu Ana Alit tunggu
Nika keanggen mangda sida panjang yusa dan kahananing lara uga letah ri sajeroning kauripane. Dumugi prasida ngawe purna ida sang ngawerat ring buana agung miwah ring buana alit dan luput ring sarwa pranine maga sami. Pramo Santi. Om Santi Santi Santi. Inggih nunas tepuk tangan nyaning. Nggih punika sanewau duta saking desa adat Bayat. Sane mangkin kelanturang ring duta desa adat Tibokau. Galah katur nggih durusan. Muncarang pangastuti panganjali umat. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidaya. Maka pamurwaning kadang inggih idodhanen titiang pamiarsa sareng sami lugrayang titiang ngaturang pemurwaning atur. Swastiastu panganjali kapengajeng titiang nenten lali ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Manganda tanaka ning pinulah dumadak numadek ide sesuonan sarang sami ide sangang widi mangdana ide swejo mangga titiang nenten kena raja pinulah majeng ring yang Saraswati kautamanyane majeng ring ida sesuonan Sangyang Aji Saraswati telah bereng sang meraga kawing taler ida sesuonan sarang sami inggih punika ida Sangyang Widiwasu
ledang mijeng yang penuntun Dumadak Ido susunan sarang sami mangdo swejo micayang keselamatan mangnone wenten ido micang penuntun ring dewek tiang angin megang kahuripan Dumadak mangno wenten angin titiang bekel iri kering kahuripan duan ingkang tunan sami dados nidang puniki sekadetan pesuar pados nidang karika petengan batang lipot punika naler dewek titiang niki kalintang tuna napi malih titiang nentanuning ring sastra punika sajaroni sastra gamo napi malih sane wenten ring sajeroning sastra sane punika sastra gamo lamun jani buen mapo manutukang nah cening pianak babo ajak mengkejang buin janila karma piteket mapi tutur tekening dewu saduane cangang satuan bapune sing jadelen yen cening tuah besik babong lasado tuah satuan cangake bagusan cening miragi nari sejeroning satuan bapune melahang yang pirengang apang pada siksu satuan bapone ngaco nah nanging ring sejeroning satuan bapone sing jo parinik ngajuh satuan bapane nyen cening nganang anyo tanpa ini pan belok bapane keliwat mawinan satu bapane sing mainit dasar
mana sayang Naban keliwat sayang apa tekening dewa tu mawinan bapa sing mat-mat menyanyat tekening dewa krana bapa mula lacur sawireh bapa bas keliwat lacur sing masih nyenerat-nerat sayang bapa ni tekening dewa dua membantang ban manah ane kukuh nah jani bapa nyengelah nyen besik satwa tu jani kerbang cening sayang ya mepiana ben sayang bapa nedekeni dewa tu mawinan bapa sing jerat-jerat karma pitutur tekeni dewa madak cidang manggih melang dumadak pas wecan ide Sangyang Widi idewo ajak mekejang manggihin ke rahajengan di jonok buayane dong ketu kena niyu ija daunuk buayone dua rengamah memati mati sing jada unuk nyan buayone tuare yo mau mati-mati megel ngawe pulasangan wih nyak caro alune medam dicanging jeneng ngelenteng teras ngai pules-pulesan apa mani menasakin apa nyak sayan manu apa nyak sayan ngebok sok sekancan paro bene ya ning mula dasar culek yen mula oleh dheweke ane ngarana yang ipik-ipik mau dasar culik kasane angon mengabut nah jani aliang jani kaso gebok tu anggon ngilidang anggon ngkebang kocorahane kasuen ya pasti ngena maklu-kelu sinah subola karang terang tinglah siang ngena jadi lu yang
Di subane wama wasana ngena kengken subane malu-malu kedo pitulinyane anan lundurane duhu ya den loyang nandu janit lek-dek-lek-dek biar sayang aneken pisaje aneken tuaro pisaje Om Santi 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 Om. Ingin lunas tepuk tangannya nih. Inggih mang peserta duta saking tiba kauh mang menang dike sane duta saking desa adat Bayat sareng pengaji durus ngerah genah jagi mau foto dumun ring ajeng. Ngadak. Titiang lunas para bendesa adat sewidang jagat melinggi kelot mangda munggah ring ajeng jagi mau foto. Titiang lunas para silih tunggal angge juri jagi nyobian idik pikoleh wimbo kare mangda ngeragena ring aula. Punika taler para pemilet lomba ngeragena ring aula. Inggih suksema sampun nyarengang ring pemargilan bahasa Bali. Keping 5 ring desa Kelot pinake sareng Raja Gang. Inggih Nuna Suratian sane mangkin jagi kesobiahan inik Jayanti. Pemilet inggian punika nyurat aksara Bali mesatu lan Dharma Gita. Titiang Nuna sering angge silih tunggal angge dewan juri ngitianing piteket piwarah utawi nyobiahan inik Jayanti sane sampun kepolihang. Kaping pertama inggih punika inik nyurat aksara Bali. Andok punika galah katur, nggih durus.
Inggih titian nunas uretian nyane. Suksema majengering pengantar acara. Cek. Cek cek. Sedurung titiang micayang akide nganinin penilaian risejeroning wimbakara nyurat aksara Bali sana kemilatin oleh alit-alit undagan sekolah dasar ngiring sarang-sarang ngerastiti bakti majangring ida sesuonan sana melingga arcana iriki untuk nguncaran pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Inggih. Kapingajeng Ibu tim penggerak PKK Desa Melinggi Kelot utawi Bunda Paud ring Desa Melinggi Kelot. Kaping kalih Bapak Sekdes Senewangyang Titiang. Menggala BPD Miwa LPM Senewangyang Titiang. Bandesa Desa Melinggi Kelot Senewangyang Titiang. Klian dinas Miwah klian adat ring Melinggi Kelot Senewangyang Titiang. Para guru pendamping sane sampun nyarengin alit-alit rahinane mangkin Senewangyang Titiang. Para pemilet Wimbekara nyurat aksara Bali Masatua Bali Miwah Dharma Gita sane tresna sihin Titiang. Punika taler ulaman sareng sami sane Wangyang Titiang. Inggih. Ritepangan rahinane sane mangkin Titiang jagi nguningayang napi bantang Titiang ritat kala nureksain sesuratan alit-alit iwawu. Kaping siki wenten nganinin indek bentuk tulisan. Iwawu saking kutus diri pemilet nyurat aksara Bali sampun sesuratan alit-alit sane mawaste ngewindu wenten nggih. Yening ten iwang Titiang tigang diri sampun ngewindu. Ngewindu nika bulat ibu-ibu nggih. Nika. Kaping kalih nganinin indek pasang aksara Bali. Inggih, kaping siki ritat kala alit-alit nyurat lemah miwah dalem kantun wenten sane ngangge aksara le medaging pepet. Nika iwang. Nggih, iwang nggih alit-alit sareng sami nggih. Iwang kegentosen antuk aksara napi lelenge nika sane patut. Nggih. Kaping kalih ritat kala nyurat kruna regaji. Re nika ngangge napi? Rerepe. Inggih, patut. Kaping 3 ritat kala nyurat siape? Tiang. Sepatutnya nih nganggen aksara napi? Si ape napi siape. Siape nganggen ye nggih. Nanging wenten iwawu alit-alit sane kantun nganggen aksara he. Nggih, kantun wenten. Miwah wenten alit-alit ritat kala nyurat aksara ya sane kesurat aksara wa. Minarta keliru nggih. Keliru nika sane sepatutnya nih kesurat aksara ya nanging sane kesurat aksara wa. Ritat kala nyurat tiange. Minap lali iwawu nyurat aksara ya sane kesurat aksara wa. Dadosnya nih tiwange kinten dados sesuratannya nih mesuara nggih. Kaping 5 nika wenten alit-alit wantah siki napi kalih diri sane nyurat angka nggih. Bilangan nika nganggen aksara Bali sane lianan kantun nganggen napi sesuratan Latin nika 1 2 nenten nganggen aksara nggih wenten nika. Nggih. Wenten kaping 3 nganinin indek kebersihan. Nggih. Kebersihan iwawu kantun wenten sane akeh menghampus. Minarta nika mengurangi nilai nggih. Yening wimbakara
Kidean nika ngapus nge, nika mengurangi nilai, akeh menghapus, akeh nilai sane ical. Nge, nika. Wes nika kaping 4, indek ketuntasan. Nge, iwawu saking kutus diri alit-alit ngemiletin wimbakara nyurat, wantah asiki diri sane wantah adiri sane nenten tuntas nyurat dase lengkara iwawu. Nge, sane mangken titiang jagi nguacen berita acara. Nge, sampun saya ge alit-alit sami? Ada stand semangat niki? Ampun ngajang? Ampun. Semangat niki? Berita acara Wimbakara Nyurat Aksara Bali sajeroning parikrama bulan basa Bali Desa Melingi Klot Warsa Kali Talih 23. Rahinane mangken somo tanggal napi 17 Februari Warsa Kali Talih 23 utawi duang tali 23. Nge, sampun presida kemargiang Wimbakara Nyurat Aksara Bali sane kelaksanayang oleh pemerintah Desa Melingi Kelot Warsa duang tali 23 ngawet galah dasa nyantos galah solas sane megenah ring aula Desa Melingi Kelot katah pemilat sepatutnya ne kutus diri, katah pemilat sane rau kutus diri. Nge, titiang pinake angga panureksa Wimbakara Nyurat Aksara Bali nyobiahang parindikan Wimbakara sampun presida memargi antar tur labda karya saha manut ring sejeroning ugar-ugar. Manut sekadi pikoleh sane katureksain titiang angga panureksa nyantenan Jayanti sekadi ringsor. Jayanti Wimbakara Nyurat Aksara Bali. Ampun rugdug. Nak pirang ibu saking Riki detak jantungnya dak-duk genten. Nge. Ampun unasica iwawu sedereng ngemilatin Wimbakara. Napi sanekan unasica. Pangpoleh Jayanti genten nge. Nika. Jayanti keping 3. Ya, juara ketiga. Nge. Ante gebog nilai siu 1 sio dasa 4. Kepolihang oleh nomor undi kuda. Nomor undi dereng. Nge. Jantos dereng, ibu dereng mengumumkan, nge, belum, sabar, nge, kapolehang oleh nomor undi 5, Nika Jayanti keping 3 ke ajang panggung, nge, Jayanti keping kalih. Ada gebog nilai sata lulas polehang oleh nomor undi 5 tambah kuda nika 5 tambah 3 8 nge. Nika Jayanti keping kalih. Sane mangken adining Jayanti juara 1. Ante gebog nilai siu sata siang olas. Beda tipis niki nge. Malih 6 angka. Kapolehang oleh nomor undi iwawu nomor undi kutus. 2 tambah-tambahan serang kurang-kurang niki. 2. Nge. Mangken kutus juang siki kuda
pitu nge nika Adining Jayanti. Cek. Melingge kelot 27 Pitulikur Februari duang tali 3 niki sampun kaliga tanganin oleh maka 3 juri sampunan digagugu kenin dadok di nge niki ke nutin ugar-ugar nyurat aksara Bali nge inge wanta asapunika sane presida aturan titiang yening wenten angga ungguh heng basan titiang nenten manut ring arse titiang nunas ageng rena pangampura puputan titiang antuk parama santi Om Santi Santi Santi. Lunas Bunda Paut utawi tim penggerak PKK Desa Melingi Kelon mangda munggah ring ajeng ngaturan pira ke pramanek patra piala muah uang pembinaan. Inggih galak atur Ibu. Inggih suksema untuk Ibu tim penggerak PKK sane mangkin kelanturang inyobian Indek Jayanti Mesatwa salah silih tunggil anggo Dewan Juri di tiang lunas segala nyobian Indek Jayanti nggih semua. Inggih suksema aturan titiang majang ring ugra wakil antuk galasane katiba ring pesikian titiang sedurungnya ngiring iraga sarang sami nunasice mangda napi majang ring ida sanya widiwasa miwah betar-betari sane melingga-melingga iriki mangda napi parikrama rahina sane mangkin presida mapikulih sane pini bace antuk nguncarang panganjali umat. Om Swastiastu. Inggih titiang pinake silih sinunggil angga panureksa saja roning Wimbekarem Mesatwa Bali. Puniki pacang nyobiahang akide pawowo. Saja roning pamargi Wimbekarem Mesatwa Bali sane sampun kemargi yang iwau. Pamilet sane nyarengin puniki ketahnyane punika wenten pitung diri. Sirake mantan, angkat tangan dumun, sane ngamiletin lomba Mesatwa Bali. Sarang putus. Inggih. Sampun becik maka sami sake maon wenten taler sane patut malih katincapang utawi keplajahin.
Nggih, saneka pertama inggih punika indek variasi vokal. Inggih. Yening anake mesatwa punika janten sampun wenten makudang-kudang karakter utawi tokoh. Sane iwawu puniki wenten sane maktayang tokoh bawang teken kesuna. Wenten i blog. Sane kaping untat punika wenten i siap selem. Nggih. Sajeroning satwa-satwa punika maka sami pemerannya patah karakternya patah napi nenten. Nenten nggih. Sekadi ring satwa i bawang teken kesuna. I bawang nika pemeran napi. Sane becek napi sane kaon. Sane becek. Yening kesuna nika sane kaon utawi sane nenten becek. Nggih, punika patut wenten variasi vokal. Yening i bawang nika lemah lembut, lengut, alus, metiosan sareng i kesuna nika nggih karyanang karakternya nika mangda cempreng, krenyet, kentan nggih. Punika indek variasi vokal. Punika taler sane akeh wau kebaktayang indek satwa i blog. Nggih. I wau taler sampun becik pisan. Wenten i blog sane main lato-lato. Zaman i blog nika sampun wenten lato-lato nggih. Nggih, sane nika wenten sane biasa-biasa dogen, wenten sane kalu nggih. Nika harus wenten variasi vokal antara i blog sareng i meme. Wenten taler irika wenten pedagang, anak madolan di pekan nika patut nika kagentosin suaranya nggih. Sampun kentan wenten indek blocking. Blocking uning. Blocking nika genah nggih. Di sibak kija raga dados i bawang, di sibak kija dados i kesuna nika patut kaelingin. Sampun kentan sane keping 3 nika wenten tikes anake mesatwa. Nggih. Sane iwau wenten tonang sajeroning mesatwa Bali nika alit-alit ngambel mikrofon nika nganggen tangan sane tengen nika kanan. Sepatutnya ritat kala anake mesatwa Bali punapi malih yening maktem mikrofon. Ngamel mikrofon nika patutnya nganggen tangan sane kiwa. Nggih utawi di kiri. Ada sapu kentan mangder ritat kala iraga jagi mendalami karakter nika tangan sane bergerak nika sane tengen nggih patas kadi iraga yening nikangan ka tangan sarang ibu guru ngangen tangan tengen napi kiwa tengen nika kanan nggih nika indek mepaiketan tata krama wenten daler sane kaping 4 nika ritat kala anake makta yang pidarte nika karakternya patut kejantenang. Oh niki karakter galak, napi karakter judes, napi karakter alus, napi karakter becik. Nika mangda kejantenang. Sampun kentan wenten indek ketekan galah. Inggih sane wau sampun presida kesobiahang oleh panitia nika indek galah nika nenten wenten masuk kriteria. Nggih. Sane mangken indek tata basa. Nah, tata basa puniki akeh iwawu sajeroning napi wastane pemahbah. Pemahbah alit-alit nika. Wenten sane ngorang utawi maosang kayun ten mirangan satuan titiang. Kayun nyak napitan, nyak mirangang napitan. Nenten nika patut anggen bahasa sane becik nika kangyang anggen kayun.
kayun dan semetan sarang sami mirengan satuan titiang. Kayun nika patut wenten interaksi sarang penonton utawi sang sane miar sayang. Inggih, mangke wenten sane mirengan. Nah, wenten akhirannyane niko wenten sane nah niko mapaikatan sarang dialek nika nenten presida untuk nukesang genten nggih. Inggih mangda nenten lami nalasanggalas munika presida titiang aturang majang ring alet-alet sarang sami dumugi benjang pungkur presida malih wenten bibit-bibit sane anyar. Presida talor wenten alit-alit sanek kawagadanyane mangda presida katincapang. Inggih sane mangkin lanturan titiang ring pikoleh Jayanti sajaroning Wimbekara Mesatwa Bali Undagan SD ring parikrama bulan bahasa Bali desa Melingih Kelod warsa kalih tali 3 likur. Inggih puniki sepatutnya pamilat sane ngamilatin punika kutus diri sakemaon sane rauh puniki inggih punika pitung diri. Sane menados Jayanti keping 3 antuk gebogan nilai siu 100 petang dasa 4. Sira kayun. Tan wentan sane kayun? Sane dados Jayanti keping 3 inggih punika nomor undi inggih patut nomor undi kalih. Ini namanya. Sane mangkin, sane ngamolehang Jayanti keping kalih antuk gebogan nilai siu 173 1773. Inggih punika Jayanti keping kalih nomor undi pitu. Adik tulis Nilo. Inggih sane ngamolehang Jayanti keping kalih inggih punika sane mapesengan Nilo Sri Apriliani. Pinaka adining Jayanti utawi Jayanti kepertama inggih punika ngamolehang gebogan nilai siu 100 sia dasa 4. Sira inggih patut nomor 6. Sane mapasengan ni Putu Sri Nadia Sari. Sane ngamolehang Jayanti keping 3 inggih punika Kadek Hendy Anggara Dwifa. Inggih titiang lunas tepuk tangan nuwun malih apisan. Sane dereng ngamolehang Jayanti titiang lunas mangda nenten nyalit arse, mangda kantun sayaga melaja, benjang pungkur kantun wenten galah mangda presida malih tampil iriki. Inggih wanta asa punika sane presida aturan titiang pet prade wenten
semita utawi aturuning titiang sanenentan manut titiang nunas gengrena pengampuro. Puputan titiang antuk para masanti. Om Santi 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 Om. Walian titiang. Inggih titiang lunas ring Bapak Sekdes Desa Meliki Kelot mangde presida munggah ke ajeng ngicening pramana patra piala miwahuang pembinaan saking alit-alit sane sampun ngomolihang Jayanti. Inggih gala katur. Inggih punika sanewawu ti lomba utawa karang bersatu Bali. Sane mangkin kelanturang indik nyobian Jayanti Darmo gitu. Inggih silih tunggil Dewan Juri titiang lunas galanya. Om Swastiastu. Yes. Semua untuk kalah ring pengetar acara ring sekian titiang tapi ngajang niki ring Bu na paut sanek sumayang titiang halo Pak Sekdes projuru sarang sami sane sampun rauh ring irahino sane becik puniki inget titiang kejudi jagi modar indek ngenining indek Jayanti Medarmo gitu sedurung ngodar sanicien dados Jayanti utawi adining Jayanti titiang jagi mapawungu akide napi nika Darmo kita nika kan mungkin mawasan Darmo kita Darmo napi nika Darmo kita pangten alit-alit sami ampun becek niki ampun mesidang kayun nika becek manut sakadi tegas Darmo kita nika kan Darmo berarti kewajiban hukum wajib hukumnya alit-alit dados jatmo menang ring jagat Bali khususnya agama Hindu niki mangna uning medarmo kita darmo kewajiban hukum niki wajib alit-alit uning menggegitan mengkekidongan gitu berarti kan nyanyian nah niko mangna sayan-sayan nincap niki utamanya mungkin ampun wenten bulan basa Bali niki genah mungkin melajah utawi ngenining medarmo gitu. Nah, ini mungkin kelanturan niki sedurung jagi ngewentanan wimbo karo utawi lomba pasti ke wentan kriteria yang alit-alitnya patut resepan. Kaping pertama niki tikes atau penampilan. Kaping kalih niki vokal suara. Kaping 3 onek-onek. Kaping 4 wenten cengkok. Kaping ungkur terakhir nika ekspresi. Sane wawu itat kalau alit-alit wimbo karo ekspresi mukane kantun
jejah-jejahang niki kita wenten kenyus-kenyus. Yen megendeng niki kena namanya metemang harus bahagia. Talar kantun puek. Adanya puek tapi tukang artos sarang metemang nika wenten ane ekspresinya artinya harus ledetin. Nyeledet ke samping. Pangnya pangtan puek harus sakrap. Tetikas nika kan tetikas bagaya nika nggih. Ini tetemang akehan kantun ngangen panca priring. Artinya kantun nyelojor. Namanya mau temang pas wika wenten cengko atau wilat. Napi malih niki ginado nak wenten orang niko makeh. Wenten ginado lingar peta. Wenten ginado jayo prano. Wenten ginado eman-eman. Wenten ginado basur. Wenten ginado Candrawati akeh niki sami karakter ginadoe sedih. Ni wau nika dan ditumbuhkan rasa sedih. Napi malih lingar peta. Lingar peta berarti sedih niki. Uduh papa adong ade nawa bisa depangan keng adanin usahakan di usaha pang mangdau sedih umpamane karyo jayo prano malih sedih ngudak kene lacur hati jatemu manu madi wang lacur nang nggih usahakan sedih kalau ginado basur ginado gede ojo apa ni nyeman karang nika nggih wang selanturnya nenten akeh sitiang mapu wengu niki waning niki sampun wenten pakar-pakar ini wau napi malih nika listi biasa sarang yang kecamatan sampun gendingne becik-becik pisan. Titiang kemat manah jaging nyontohin kuantan niki nak nyontohin alit-alit purun. Yen nyontohin ki pakar-pakar senior nenten purun. Niki kana alit-alit pasti ke nanang nak sering ke bawas nanang niki ring penyuluh purun mampu wengo kidek. Inggih pangtan akeh nglanggalah niki kalanturang nining sane dados Jayanti. Mangkin ngawet saking Jayanti kaping 3. Sira sane nyaranging lomba damel kita niki angkat tangan demun. Nah niki mangkin pasti taktuk taksir nggih. Sira ya kal dados bang sekadi nak nyato niki sira sane dados Jayanti. Sira minab nomor kuda minab. Uning minab. Nggih. Jayanti sane kaping 3. Kepulihan oleh nomor urut 7+1. Siki kula. Pincapan malih Jayanti kaping kalih kepulihan oleh nomor urut kuda 2 tak 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 wah tincopan malih kering ading Jayanti. Nomor kuda Jayanti adi Jayanti
Asa. Wah, ngamal kali. Inggih wonten sapunika titiang mesidang mapu tidak kala titiang panureksa duaning titiang kantun paurukan niki adalah ring iso kewanten kantun ngabag-ngabaging Om Santi Om. Inggih susemo dari saking anggo panureksa sane mangkin titiang nunas ring ketua BPD mangda preside nguehin alit-alit inggih punika pramana patra piala miwah wang pembinaan inggih gala katur durus. Sane mangkin jagi mau foto bersama dumun niki sami peserta lomba usawi iwi karo mangde mungare ngajeng jagi mau foto dumun. Alit-alit munggah dumun kajeng mau foto dumun sarang sami peserta sarang sami nggih. Nggih bawa pialanya. Bang. Konten bang. Ayo digelis nak. Sane ring ajang melingih kide